Nna ina la ka ke nna Phethego Magopa ke tswa ga Mampa a Selatole ka mole ke bapala Atop Future Stars go tla mo ke e bele ka gore re nyaka go tlo thopa gore le rena team ya rena e tsebege kwa godimo lusi ya rena ya game ya mathomo e tloleng ba bisitse pelo ka kudu gobane bašimanyana ba rena e ba se gona gaming mathomong mara re kgonne go ka re ge re fitlha gae gore re tlo kwa gape gore re tle re kgone go wina game coach ile ya re lemoša ka game e fetileng gore mo Tony Ratchweni go tlhoka gore re kore goal change gore re tle re feleletse re le number 1 because e tsamaya ka di-group stage and win e botlhokwa ka kudu because at the end ga o na le gore re ka tla ra tswela pele ka di-throw tlamehile re wine lucy a irishe fela so nte re fitlhilego ka mo keraeria and-e le ye coach re boditšeng yona gore re irie kono re e tlhoka wine le dikoulu gore re tle re kgone go ba number 1 ino ba confident fela machita nlemošitše gore strikera ke nna and mo go na le gore top goal scorer ba e thope something yana so ka tlamea gore le nna ke masokiso gore team ya gešo e feleletše e winne and e na le goal tše ntšhi godimo ga moo go na le 3 point ka gare go celebration ye ke tšea mo buti yaka cause ke role model yaka ke nyaka go bona ke fitlheletše sa se fitlheletšeng buti yaka e lego evidence Magopa Masante, waje umchite muraga, wefamana nakana kapuri, wefayana pokpa. Waraga from head to head, arwana United Nations, wanakan, we're on set. Tapata